Bishop wa kanisa ya Living Waters natongeretie bangi kiri mambura jagutia mbirire bakanisa jakiare no ritie mwingi kugwata thirikari mbaru kiri gerere ayo ria kurwa na wendia na kinya ubuithia bwa NCHOOBI ndege ni watho na gutana mbere kuga thirikari kinya ni batere kwirutaniria kiri gwika mawatho ja marito jaga atetheria kurwa na mbogita akiuga mawatho jauje kwa baraba gwitithia na mbere biashara iji bakagia ugwa muthuri muriuki na chotarire ni kiuthorano kiria kiretia mwe ni kanisa cionthe cia Living Water nikenda gukwingira atongiria baria bambire kanisa iji anjire kuba gitio no tuba murungamo jwao nyaba mbere bakiromba Kristo betha bena murungamo jwa mwega nkubera kenda ndini komba kurungama o mwekuru aria atongeretie agwatirio ni kenda ndini ikarungama bwega bwambere bethirwo bakimenyaga ati gukira murungu ibu bwambirija mantu jonthe mitugo yaku mega rerwa mwekuru mwega nuria ukaraga nyanja egwe ikari bwega eriki uria uthithagia mantu jagirite uria ukaraga nyage community ena musimamo jo mwega na arungi bwega o muntu athare ari ne kenda tukenga irundu bia bitiagirite mwathani murungu athane wenka nonto no bugi kwathana mugambo jwakwa kiri kanisa yonthe ya Living Waters ne atire ito chindane gutumikira murungu we twinde twithiro muntu wonde ari arungi akigwa ati etaite itagaria mbere gutumikira murungu nonto rero gatumikira murungu agwirwe igugwe na waga kutharima njeku akatharima ngugi ciaku na kinya the nation atho na inya mugongo junthe jukatharimika so kiri Living Waters nduga it is service and the service to God which will bring all that we want. Amno bubu kukurukira bishop wao betha bakiromba atongeria bonthe batigire kagite gaka bakurungama na uma kagita kana bagwita ngugi in unity irio utongeria bomba kuthithia bionthe bira ikwenda gukinyira kioneki kiria mutongeria omba kwithire kwena kyo kikagwatwa mbaru nurongi kiombo kinyanira antuti lakini mutongeria akethirwa ari wenka akatongeria babangi akabagira kanya atumba gwita kuraja irie romba riakwa kiri atongeria bonthe kiri wonthe ororungamite atongeria uriro winyie na wathike no bibilia gutwira ugatongeria na kibara tongeria no tu urombete murungu no mwititinya na kijonthe ja kathithika ijaja ukumithia murungu kwi bamwe baigongaga bangi bachiekera ende ja urobu gwikirwa na kugongwa imurungu wetu ndabwira atire atongeria aliole wata wega bo mwathani na kiao nama ukareka gibikwirukira uritire mwathani ngugi ukimenya kire ukanda ndiguru neje ugagiketha na kiuria kirekeja kurua ugachokia rira mwene thiri agatumana kiri mantu jambo imbithe muno kuonekana batonya tirikimbo gita ethwa kiromba thirikari batigiri bakwinya marinya ja kuonekana gukwingi muno gitumi nyambo imbithe betha bagitonya kimitugo eji na batu ja kanisa we shall speak against na ito condemn activity iri kuthithika kiri antu muno in the youth yetu ito condemn kwithira mehari rugoki bakethira bari accessible kiri into bira byombo bathukia na bira byombo bathukia uturo bwao so twaroma muno thirikari kinyayo irungame bwega imara nikenda na tutwe kanisa ndira tukuonaniria ati into bimwe bira bikorigwe bikuthukia antu babethi bikethwa biti accessible kiribo nikenda batu na thirikari turi kanisa tumbe kurwa na these drugs na tomana kurwa na these drugs then together twina a healthy nation bewe mbithe kiria kuromba ithirwa ina kyo ni kugwata rutatora murungu na kugwata nteto cia murungu riu baina withi bou nonto kinya murungu arendekia inye u baina yo bamutumikire nonto rira bamutumikira akabegita riraja rya gutura muthuri muriuki weru weekend